c'est la commémoration. Et quand on parle de commémoration, uyu munsi ni umunsi wo kwibuka. Iyo tuvuga ibikorwa byo kwibuka ni umwanya wo kongera kwibutsa abantu icyo tugomba gukora. pour ne pas désarmer. Uyu munsi twibutse ku nshuro ya 22 abazize Gatumba. On n'a pas applaudi Hari ikintu kimwe nshaka kubabwira, toute la journée. ntitukibagirwe ko kwibuka ari inshingano yacu. Je vous demande d'applaudir en l'honneur Umwuka wa Gatumba wavuye i Burundi, ariko ingaruka zawo ziracyagaragara muri Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe n'ahandi mu Mwenga. Jenoside yarakomeje, ariko mu byumweru bishize twagize ibyishimo byo kubona icyizere gitangiye kongera kuvuka, bitewe ahanini n'abarwanyije ndetse n'intsinzi y'ingabo n'izindi mbaraga zaje gutabara mu buryo bunoze. Uyu munsi abakobwa bacu, abahungu bacu, abasaza bacu ndetse na ba mama bacu batwoherereje ubutumwa butuma dutangira gutekereza ko amahoro ashobora kongera kuboneka. Ariko ubutumwa bwo kubagezaho ni ubu: tugomba guhagarika umutekano muke no gusubiza ituze mu misozi miremire no mu misozi yo hagati. Tugomba kubungabunga umutekano wo muri Minembwe. Umwe mu bajyanama banjye yinjiye mu biro byanjye ararira, yarambwiye ati byarangiye, Minembwe yari hafi gufatwa burundu. Naramurebye ndamubwira nti oya, nta na rimwe Minembwe izagwa. Hashize iminsi 4 ntitwari turi Minembwe gusa, ahubwo twari twarenze za Pweze. Ubutumwa bwa kabiri ni ubu: Minembwe n'imisozi miremire bigomba kugira umutekano. Umutekano mu misozi miremire ya Minembwe n'uw'Abanyekongo, Abanyamurenge, ariko n'uwundi n'amatsinda yose: Bembe, Bashiri, Bafuriru, Bavira n'abandi. Ugomba kubahirizwa cyane cyane umutekano w'Umunyekongo wose. Ariko nta bushobozi dufite bwo kurinda Minembwe cyangwa gusubiza ituze muri Minembwe ukoresheje Minembwe yonyine. Niyo mpamvu ubutumwa bwa kabiri ari ubu: twishyire hamwe, duhurize imbaraga zacu hamwe, maze umutekano w'imisozi ya Minembwe utangire atari Goma, Bukavu gusa, ahubwo no muri Fizi, Baraka, Uvira, Karimi, cyane cyane Kolwezi na Lubumbashi. Hari kandi umwanya wo kubabwira ko mwumva bavuga AFC 23, mukumva bavuga Abanyamurenge, mukumva bavuga amashyaka n'imbaraga za politiki zitandukanye. Icyo nshaka kubabwira uko mbere twari dutandukanyijwe n'ahantu twari dutuye, uyu munsi twunze ubumwe ku mubiri no ku butaka. Il faut stabiliser le conseiller est entré dans mon bureau en pleurant. Je me disais, j'étais déjà très soufflé. Mais je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, jamais, et alors jamais, Minembwe ne va tomber. 4 jours après, nous n'étions pas seulement en Minembwe, mais nous étions au-delà de point zéro. Le deuxième message à vous donner en regardant l'avenir: ubutumwa bwa kabiri mbaha: Minembwe n'imisozi miremire bigomba kugira umutekano. Stabiliser la sécurité, umutekano du haut plateau w'imisozi miremire ya de la Minembwe communauté Banyamulenge, n'uw'abanyamuryango b'Abanyamurenge, toutes les autres communautés, ariko nk'abandi matsinda bose: Bembe, Bashi,
Bashi, Dire, Bafirilu, Bafirilu, Baviru ndetse n'abandi mérite ugomba kubahirizwa sécurité. kimwe n'umutekano w'umunyekongo wese. Mais on ne peut protéger Minembwe ariko ntushobora kurinda Minembwe cyangwa gusubiza ituze muri Minembwe ukoresheje Minembwe yonyine. Ubutumwa bwa kabiri, twishime hamwe, dushyire hamwe, duhurize hamwe imbaraga zacu, maze umutekano w'imisozi miremire ya Minembwe utangire kurindwa, atari Goma gusa, atari na Bukavu gusa, mais aussi ahubwo no muri Fizi, de Fizi, Baraka, Uvira, Karemi, cyane cyane Kolwezi na Lubumbashi, Kalemi, mais surtout Kolwezi et Lubumbashi. Et c'est aussi l'occasion de vous dire, kandi uyu ni umwanya wo kubabwira ko mwumva bavuga AFC M23, de l'AFC, mukumva bavuga M23, Abanyamurenge, vous entendez parler de Tyrannéo, mukumva bavuga amashyaka n'imbaraga za politiki zitandukanye. toutes les forces politiques. C'est vous dire, Icyo nshaka kubabwira nous étions probablement, nuko mbere na mbere twari dutandukanyijwe n'abantu nous sommes aujourd'hui ndetse n'ahantu twari dutuye. géographiquement. Et c'est notre responsabilité, Uyu ni umunsi twunze ubumwe tel que nous sommes. ku mubiri no ku C'est butaka, aussi la bonne mémoire kandi ni inshingano yacu twese uko turi kose, et de Gatumba et ceux qui se sont battus ce jour et qui sont tombés. ni nabwo buryo bwiza bwo kubaha urwibutso rw'abazize Gatumba ndetse n'abarwanye Fédérés kuri uwo munsi bakahasiga ubuzima. Dufite inshingano zo guhuriza hamwe imbaraga zacu zose za politiki, une seule force, tukazigira imbaraga imwe, faire une seule tukubaka ingabo imwe ifite ububasha busesuye bwo gukoresha ingufu z'umutekano violence et de la force, à même kugira ngo ibashe gutuma de garantir la igihugu kigira ituze, ivugurure leta kandi yubake ubutabera, et créer la justice sans laquelle nous n'aurons pas un État. kuko nta leta ishobora kubaho idafite ubutabera. Ubutumwa bwa gatatu, Que Gatumba nous serve mureke Gatumba ibe urumuri rutuyobora. autant Nk'uko twarize nous cyane, avons pleuré, igihe kirageze ngo amarira ahinduke inseko n'ibyishimo, se transforme désormais en sourire et en rire. Autant nos deuils se nk'uko twagiye mu cyunamo, igihe kirageze ngo ibyo twibuka bihinduke kwibuka mu buryo butakira, butanga icyizere n'ubuzima bushya. autant nos problèmes, Ibibazo byacu, nos discriminations, ivangura, les injustices akarengane n'itotezwa byaranze Kongo, qui a caractérisé le Congo, tubikoreshe nk'inshingano yo kubaka igihugu cya Kongo, aho kubana mu mahoro construire la no mu nation bumwe bikaba ukuri. où le vivre ensemble devient Kuri uyu munsi wo kwibuka ku nshuro ya 22, le 22e, ndasoza nibutse ibyo avuze, en rappelant ce que les éminents intervenants devant ubutabera buzashyirwa mu bikorwa ku bantu barashe justice n'abishe abantu i Gatumba, sera rendu contre ceux qui ont tué nta kindi nsigaranye uretse kubabwira mu izina ry'ubumwe bwacu no mu nama y'ubuyobozi bwacu. sur ce. Ne reste qu'à vous dire, et au nom de l'Alliance, disons le Conseil de l'Alliance des Congo XM23, Murakoze kuba mutibagiwe abapfuye, vous dire merci pour ce temps.
Merci de ne pas oublier murakoze kuba mutibagiwe Merci abacyarwana de se battre encore pour la bashaka même. ubwo butabera. Merci de murakoze ne mu pas kuba mutaribagiwe abapfa amanywa nijoro baharanira kugira igihugu. Ariko ndashaka no kubabwira ikintu kimwe. La fois passée, je vous l'avais dit. Ubushize narababwiye, À force iyo d'attendre, umuntu akomeza gutegereza hari igihe atagira kwizera ibyo abandi bamubwira, on dit la foi, kubera ko gutegereza igihe kirekire hari abantu bagiye bavuga ibintu bitandukanye ku bijyanye n'ubwenegihugu. des gens Hari n'abagenzi bacu bashobora kuba baratekereje ko abo bantu bari hafi bari bafite il y a ukuri, des gens et compatriotes ariko ukuri kwaranze qui ont pu penser qu'apparemment ils kuramenyekana. disaient la vérité. Ntabwo abanyekongo bakongera guhindurwa abatari abanyekongo. Et que on ne congolise pas les Congolais. Muri abakongomani, mwari abakongomani, Vous êtes Congolais, vous l'avez toujours été, muracyari n'abakongomani kandi muzahora muri abakongomani. et personne Nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo guhindura ubwo n'a le droit busanzwe de bwanyu. changer cet état. Je vous remercie.